Sashisin Kharwit Biang ka Northeast United ia ka Shillong Lajong haka jingi kon quarter final. Daga baka Northeast United kala complete ia ka comeback ka jongka. Ban pelim ia ka Shillong Lajong da san la arkul. Haka ne ka jingi kon Northeastern Derby jong ka duran kom. Kabau Aladin Ajareru lala ban Kharwit Sendon. Da ka hatrik haka ne ka jingi kon. Tehoi perlak habangi pa haka ne ka jingi lakai. Jong ke quarter final haka duran kop. Hapa dengan Northeast United persyai ke Shillong Lajong. Habang ipai haka ke jing lekai haka first half ke Banengkong. Kari ke Shillong Lajong ke balala aban lekai Kampha. Ia ke Northeast United. Da ke baka Shillong Lajong ke lala aban lit lepa Arluwekul. Ia ke Northeast United. Kaba ia kita ki gol nengkong lai oban tep dau ajare haka menit ke bakatwi. Andre hadin kato kene menit haka menit ke Arpeu. Lalak Shillong Lajong ban pai lang ba ofigo sendai. Kumjuru ujotau lalak ban tep ia ke gol ke baat. Nakabenta ke Shillong Lajong haka first half. Andre andalawan pai biang syaga jingil kai jong ke second half. Nakaling ke Northeast United ke 8 pai ia ke jingil kai. Dakaba ke lalak ban pai ia kita ki argul jong ke Shillong Lajong. Balak ru ban komplit ia ke jingil kai. Dakaba ke lalak ban kombak. Balak ru ban pelim ia ke Shillong Lajong. Hadu san la arkul. Oja habang ipai haka ke jing lekai u ajareru. Ulala ban Kharwit ia ke hatrik ke jungu. Kata haka menit ke basan pupra. Nru kendai bat haka menit ke bakarwi. Kadba ia kita ke argul pat lala ban tep dau ithan. Bat ujitin. Te perlok da ke jing la jong ke Northeast United ban job san la arkul ia ke Shillong Lajong. Manta ke Northeast United kalarung sya ke semifinal. Kabah haka semifinal kan seikun persya. Ia kemohan bagan. Hadin bakamohan bagan ru kelala aban pelim ia ke Jamshedpur. Hadu kendai lepragul. Lengba ke penalti shootout. Kaba mentaru lade ban pendep ia ke fixtures. Jong ke semifinal. Ke SC Delhi kat seikun persyai ke East Bengal haka kat kendai terik. Kat baka Northeast United pat haka Arpeu terik kan seikun persya. Ia kemohan bagan. Te perlok nakaleng ke jing sengau bat ke jing terai ke jongpi. Hatu ke Northeast United kan la nemban job ia ke duran kong. 3 peat in a row. Sabat menta usnem. Namar hakis nem kibala dep kalala aban kori ke nam ladu. Arsin marbon. Syuk habangi pa na kalyang jong ajare. Menta hakane ke tournament jong ke duran kong. Uladon kendai gol.